Kanang bataa, mo na atong target karon. Copy, boss. Kidnap o ransom. Hala, si Dini. Hala, dagang kay kidnappers diri. Boss, tara. Bibi, Bibi. Hello, baby. Be, gusto kag chocolate? Hoy, Dini, ulit na dito. Sabay ka sa mo abi ha. No! Patay English bata. You want chocolate, baby? No! Lami ang chocolate, bebe. I don't want. Dili daw sa ganahag chocolate. Bibi, ice cream. Gusto ka? Karon, kabalo na mo sa inyong trabaho. Mangidnap og bata. Ay, unsa pa man day, boss? Boss, bagtik jugay ka ba? Karon, 5 ka bata atong target. Kana, boss. Boy, kita mo ng mga bata diha. Aw, kana boss? Mo na tong target ron. Sige, boss. Diri lang ta. Maghulata nila. Bright jugay ka, boss ba? Katawa! Kamu, gusto mo chocolate? Chocolate na, boss. Kana, boss? Chocolate, boss! Bibi, naamoy ice cream? Na, mangayo ka. Alam, mata kang bata, boss. Kana, boss. Ice cream! Ice cream! Makakaon ka ice cream, boss? Bibi, naamoy litson. Naapon. Nailitson, boss! Letson! Letson! Gang, apili na lang po soft drinks, gang. Tara, kuya, uwi ko ninyo. Hello, oh my God. Gikidnap si Dini. Inipagdako na jug ko, mugda na jug ko. Kini, litson. Boss, padung ng mga bata, boss. Sige, bantay mo. Boy, pag-abot ang mga bata, dampo ta diretso. Yes, boss. Boss, kwartaan ko ng bata, boss. Naibahan, oh. Mau gani anak denig dato. Hala, libre yun taan ni boss. Atik mo na. Boss, ang bata, boss! Good job, Dini. Masaligan jud ka ba? Warta na po ni boss. Kaya